tubahaye ikaze mu kiganiro birungo byo kuboneza urubyaro. Uyu munsi tugiye kuganira kuri kanseri y'ibere ku bagabo. Abantu benshi bibwira yuko kanseri y'ibere ari indwara y'abagore kandi n'abagabo bayirwara. Cyane rwose. Ubushakashatsi bwerekanye ko kanseri y'ibere yibasira abagore cyane kurusha abagabo. Ariko abagabo bayirwaye abenshi muri bo irabahitana kuko abenshi bisuzumisha bakererewe kanseri yarabarenze. Uyu munsi turaganira uko ushobora kwisuzuma kanseri y'ibere. Nkuko bisanzwe turakoresha ibikoresho bisanzwe tumenyereye mu gikoni. Turakoresha indimu mu mwanya w'ibere. Ufata amaboko yawe yombi ukayashira ku mutwe ahagana inyuma, warangiza ugahagarara imbere y'indorerwamo ureba ko amabere yawe angana. Noneho nyuma yaho ufata ukuboko kw'iburyo kwakora ku ibere ry'ibumoso n'ukw'ibumoso kwakora ku ibere ry'iburyo. Ugenda wumva umanuka uzamuka, wumva neza ureba ko harimo akabuye cyangwa se ikibyimba. Iyo usanze harimo akabuye cyangwa se ikibyimba, wihutira kujya kwa muganga. Iki cyari ikiganiro ibirungo byo kuboneza urubyaro. Tubahaye ikaze mu bice bikurikira.